Christmas kan lo nai to hle maya voin hi kumsang ni som ni le pan ni December ni som le panga ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jong jong te in Ukraine Sipai kan buk le thau achau China People Liberation Army te le Indian Army te in Kara tharum thoa in ti boina Tawang district ka thlengta khan chanchin soizui tur alom zela mashe rampani Sipai te in Kara tharum thoa in Norton na le bordara line of actual control le ache vela malak na thar omri lo wangin chanchin hi kanda thari photanga tuntuma chuan Ukraine ramchunga indona kalmek chanchin lama hian kanin sorbing ve thungdon ani Ukraine indona hian thlasom achung kaita heti chung hian Moscow Sipai ten Ukrainian Armed Force zingami anman engemozat anom towa heng zinga hian volunteer in pe Ukraine tanpui tura ramrang tranga in pe te antel nual boka chutiang bok chuan Russian Sipai Ukrainian Armed Force ten anman hi thanem tak anom to boka hetianga indona huna tranga mitang anman te in thlengton na hun hi honjau jau ani thrina voin December ni som panga hian Al Jazeera in report anpek dan chuan indona in thlasom achuan kai mek lain mitang te in thlengton na lian tham tak mai chu Moscow le Kyiv in Kara hon anileta heta hian United States citizen US khole tuijingami mi engamozat antelani tin han reporta hengmi ta hi Ukraine tranpui tura volunteera Ukraine Sipayatana in pete ni in soi ania mase hengmi ta chau ni lo hian Ukrainian Sipai somruk le pali antela abak midang engamozat hi US khole tui ania Ukrainian President Volodymyr Zelensky office an head Andriy Yermak chuan thuchua asiam danin mitang in thlenton nai hian Ukrainian anman engemozat chu Russia kuta hian hlan ania chutiang bok chuan Ukraine Sipai tele US khole tui engemozat chu Russia in ankolmek ta chu Ukraine Sipai ta hna an hlan ani tin apuang zara Ukrainian Sipai te hi samruk le pali ania abak adang zong Russia in aron chuazinga hian US khole tui an thanem hleni ati US Presidential Office White House National Security thupuang tu John Kirby chuan thucha asoidanin US khole tui te hi engemozat Russia hian aron chua masen mani himjok nan le security thila himlona engemo thlengthei ani wangin anming hi thupri ania US chuan puanzar rem atiri lawani tin ha reporta heng US khole tui Russia in aron chuata hi US chuan lom takin alo welcome miram tranpui tura hetianga lopo nei lawa in pete mi huaisan tak US in anei hi kan chuang hleni atibok Al Jazeera hian report anpek chunjom danin February ni som nile pali tranga Russia in Ukraine arun tiratang khan Kyiv khawpui chuan voitam tak beih atok toa Ukrainian capital Kyiv khawpui hi khawpui poimo tak mai hania power and electricity pek chuana lama po khawpui dang zongjong aya khawpui poimo ania a center ber hani wangin Russian Sipai ta hian voitam tak bein missile strike mangin na takin han bei to boka Russian Sipai ten missile strike le bomb engemozat an thaka wang hian mitam tak chu an that to Kyiv khawpuya cheng mi an tha to zongjong hi mi sing khat ain han tam to ni tin han reporta hei mai hi ni lawa Kyiv khawpui hian nasa takin atur toa mi makta doi tam tak ta chu an in le lo te chua sanin Russian Sipai ten missile le rocket chu rang manga strike lian tham tak mai Kyiv khawpuya hian an thlen tir fo wangin mi makta doi tam tak ta chuan an in le lo chua sanin mun himjok an pana atam berta chu ramdanga an plan bawani tin an report bok Al Jazeera hian report anpek zeldan chuan nizan lama khan Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan video kaltlangin haram mi puita hna thucha asoya he thucha asoya hian Ukraine khawpui chu Russian Sipai ten drone mangin natakin hanron beita hei hi Ukraine ram hanron run tiratranga drone manga strike an nei lian berani tin apuang choka tunthleng hian Ukraine ramchunga indona bawruak chu lian takin akalmek zela abik takin Ukraine khochak lampang le chim lampanga te
Ukraine capital Kyiv te he in do na hian harsat na chi sang athlen towa mi puita ta na torna hreom tak mai chu athleng mek zela mase kan mi puite hoisan na le an chelna wang hian he in do na hian ne tu jok ni in kan la ding chuak ngai don ani ati Ukrainian President Volodymyr Zelensky hian in do na kalme ka hian frontline a phei chuan hadam na pakhat ma omlowa engtiklai ma in do na hi cholsan ani tak lowa Russian sipai ta chuan thingtlang khuate taunte artillery laom tak mangin an beiranga henglaka ven him hi Ukrainian Armed Forces ta chuan an na lian ber ta jinga mi ania Russian sipai te norle tur hian an chaktok lo na chanpo kan khopui sang te heavy artillery chu sang manga Russian sipai ten an beyawangle taun lian tak le thingtlang khuate heng artillery te hian an mai chuan silo wangin heng mun ven him na hi uluk takin tho ania Ukrainian Armed Forces ta chuan an theichin to pathain na an thoka mase hetianga na an thok chung hian thingtlang khotam tak le taung tam tak ta chu ven him sen anilowa van bo ro ka tangin missile engtiklai point aron thok lu deuh renga englai main hadam na tak aom thailowa ral matong frontline a hian indo pui panni na hunlaya indo na achuana satna mun angmain indo na hi englai point achuak renga kan pasal thra Ukrainian Armed Forces ta chu an thokrim hlani ati heti lai hian Reuters News Agency te Fox News tele India media sang ten report an pek danin Russian sipai te hian trumdanga anlati ngai mi lawngin drone strike nain Ukrainian capital Kyiv chu nasatakin han beita hein beina hi tunma zongjong atheng ai khan anasa joka drone manga in dona le drone manga strike an nei lian ber jinga mi ania tuntruma hian chiat na nasatak Kyiv khopuya hian thlen tumin energy infrastructure chi sang ta chu targeta anron naya drone som pathum lai mai hanron tholu tira heng drone zongjong ta hi Iran kut chuak ani tin han report bok he chanchin tharon fit tu media chi sang jinga thren khat chuan report an pek danin in dona akal mek lai hian international rule of law bo chiain Iran hian Russia hena hian drone ashal chuak ranga Ukrainian Armed Forces te hian drone an ka thak hi atam to hlea mase hete chung hian drone thranem tak mai Russia hian alamang thei ranga hei hi thil thei anilowa drone manga insum don tonna Russia le Iranin an nei dan natanga han thlir hi chuan Iran kut chuak drone te hi ka thak zo vek to tur ania mase Ukraine khopui beina tan hian drone som pathum lai mai hanron tholu tira heiba ka hian eastern Ukraine khochak lampanga indona akalmek na mun frontline mun sanga drone te hi manreng alani boka Russian sipai te hian hetiza drone hi mantur an nei lawa Iran hian indona kalmek lai hian a supply nge yani ti hei hian anem hetani antibok tichuan Ukrainian capital Kyiv khopuya energy infrastructure te Russian sipai ten drone manga beipui thlaka anron target na hian civil mi nunna chan anum lawa military lama po nunna chan le hliam tur tu ma anam lo boka achan chu Ukraine capital khopui lian takmai Kyiv hi Ukrainian air defense station an chan him thayani tin han report bok hemi chungchanga po hian media sang saidan ainang lo nuala Ukrainian Armed Forces ta hian US ne na trangin air defense system thazok hi ala lut to in Kyiv khopui chunga hian anbun rup to ni in an thriat thu han reporta achan chu amma air defense system an nei hote khan Kyiv khopui beina tana Russia in missile mai haron manpua ka thak thei ani lo laya drone te mai manga niam taka hanron thlok luta bom hlom tak mai hanron ti puata chu Ukrainian surveillance system ta chuan rang taka lomanin air defense system ten an lo dang chat thei hi thilmak tak ania chu wang chuan US hian air defense system pek tura ruamman na alo siam le an pedona ni ti apuan khan Kyiv khopuya hian US air defense system tunlai thiam na sangjok manga an thuam ta chu an lo da lut sa vek to nia an ren thu an soibok ane achan chu Russian sipai te hian kil tina tangin direction sang atangin heng drone te hi Kyiv khopui chunga hian anron tholu tira mase building ti chiat pakhat ma anei lawa anron bitumber an target
energy infrastructure pakhat ma ti chiat an nei lo boka drone som pathum lai mai Iran kut chuak Shahid drone hanron tholu tir ta hian poi khoi ngei turangai ani lain Ukrainian air defense ta hian lo dang chatin an kap thaveka Russian drone strike nei tura Kyiv khopuya aron tirlu Iran kut chuak Shahid drone som pathum lai mai ta hi an zawain Ukrainian air defense system ta chuan an kap thlafai veka Kyiv khopui chunga hian nimin jing ma tak mai jing dar ruk vela tang khan air siren an tiri roi roya van boru ka tangin Russian Sipai ten anron runani ti hriat tirna ania mipui ta chu sel tarate in khung khomin mun himlam mithan khat ta chuan an pan boka mase Kyiv regional military administration atanga thuchu an siam dan chuan hunrei tak chung heng drone te hian beih tumin anron hela mase aron nai masa piang hi Kyiv khopui chunga Ukrainian armed force ten van boruak lam ven himna tana air defense system an bun ho te chuan alo nai masa piang an kap thazela ti chuan awain drone som pathum ta hi ka thak vek ania Russia in drone som pathum aron tirlu zong zong ta hian Kyiv khopui chunga hian poi khoi engma an nei man lo vek ani tin han report bok hei wang hian Ukrainian armed force ten ama air defense system an nei chau khachu an manglo nia media tam tak ta chuan an ngaya US kut chuak air defense system thar thale changkang jok an mangeya an ngai bok ane heng Russian drone ta hian Kyiv khopui chung chau hi an bitum lowa Kyiv region chunga critical infrastructure anti infrastructure mipui ta tana poimo tak tak ta chu bituma an nei deuh veka heng an target zong zong hi pakhat ma ti cheman lowin Ukrainian air defense system ta chuan lo manin an kap thaman veka Russia in Ukraine arun tiratranga Ukraine ram chunga Russia in air strike anei to zong zonga an hlo cham chian per na ni tin Fox News chuan an report bok heti lai hian Russian President Vladimir Putin chuan khothlang ram ten Ukraine tranpuina tan hian ral thuam te sumle pai te tuna hian an pek belzela hetianga Russia do dal zong le Ukraine tranpuina pe zonga khothlang ram te hi an khosarenga ni chuan nuclear ral thuam manga in do na hi lo thai loin han chok chuak ngai dona chu Russia chuan atrulani phot chuan man a hre don lowa chu wang chuan Russia kong dal zong hian khothlang ram tele US ngai po hi aum to tur hani lowa Russia chuan heng ral thuam te hi engtik huna po man atrulani chuan lek chuak mai thai turin in paisa rangin kanom toa chu wang chuan khothlang ram te hian an thil chin thalo tak hi an sim turani atia Newsweek le Reuters news agency ta chuan Russian President Vladimir Putin hian khothlang ram ho nekna tan nuclear ral thuam chu asai chuak thar le ta hei hi khothlang ram ten ngoi bo pui chi ani tolowa Ukrainian armed force ten nataka counteroffensive manga Ukraine frontline na indona Russian Sipai te annorlet zela wangin Russian President Vladimir Putin hian hlotin na amu thei tak tak lo wangle a beidon thilti a wangin heng nuclear ral thuam te hi a mang thut lawang ti soi thei ani tolowa khothlang ram thrang tele US te NATO trangrol pol tele European Union member zong te po nuclear manga indona machon tur hian inbuatsaih ahun to hleni antia mase US chuan nuclear ral thuam hi Russia hian a mangam don lowani tiin an pungzar ve thunga Pentagon atanga thu chua an siam danin Russia hian nuclear ral thuam hi alek chuak ani chuan an ram chu vaibuta chang turin du thanna asiam tluk ani dona chu wang chuan NATO trangrol pol te European Union te Western ram thrang te laka hian nuclear ral thuam manga indona hi puangot turin chakna tharui anai nga tok lowa UN Security Council a Russia thlop fo thin tu China po hian Russia hi thlopin nuclear indona hian ronin rol masela heng ram pani te tudai turle North Korea thlenga vaivuta chantir vek tur hian Western ram thrang rol pol te NATO military alliance tele G7 member ram te chuan har satna an nei lowani tin an puangzara Russia le asangoi zon pui ram te hi vaibuta chantir turin minute tammamo ani don lova chu wangin nuclear ral thuam hi khovel vauna tan mangma sela engtika ma nuclear ral thuam atak taka mang tur hian
Russia hi ain pe ngai lawang antibok Russian Sipai ten drone strike an nei chungchanga khan Fox News le India media trend khat ta chuan building pakhat ma ti chia ta nei lawani tin han reporta Mase Reuters News Agency report unpack dan chuan Ukrainian capital Kyiv khopuya Russian Sipai ten drone manga strike an nei na hian major drone strike an kalpuya hei hi Ukrainian air defense system te tan chuan lo dan cha harsa tak ania he drone strike lian tham taka an kalpuina hian hliam tur le nunna chan pakhat ma anom lowa Mase Kyiv khopuya district pakhat central Shevchenkivskaya administrative building pahni chu bomchiat vek ani thu an reporta hei hi Kyiv khopuya mayor Vitali Klitschko ne na tanga anhnuwa report andon danin an soiboka Vitali Klitschko hian a soidan chuan darkar thumchung zat mai Russian Sipai te hian air strike hi andon neya Kyiv region pumpuya hian van boro ka tanga in run na chu athleng me ka mundanga po thleng thei reng ani ti hriatirna turin air raid siren chu van boro ka tanga in run na atop thleng hian ti rik reng ania khopui chunga cheng mi pui tam tak te chu an chi a in han mang ang hle ni ti in a report bok Mase heng building pahni Russian Sipai ten anti chiata wang hian hliam tuaremo nunna chanemo tuma anom lo thu an report tel bok The Express Tribune in report unpack dan chuan Ukraine ramchung mun hrang hranga in dona hi athleng chunjom mek zela frontline na in dona po Ukrainian Armed Force tele Russian Sipai te in nuaina hi athleng deuh renga englai main in dona hi cholsan tak tak anilowa hadam takin eng Sipai ve ma hi anom ngai lowa frontline hian in dona hanasat ema wangin Russian Sipai emo Ukrainian Armed Force emo poni sela nunna chan hi enga mozat anom beldona ni ti chiang takin halang toa frontline anin norna hmuna hian Russian Sipai ten lotlin na ropui tak chu an bei sayanga an mu thailo wangin President Vladimir Putin chuan drone manga Ukraine capital Kyiv khopuya drone strike nei tur hian order apea an ngai boka hei hi frontline Ukrainian Armed Force te tha ti chaklo na tur le ti joina turata na President Vladimir Putin an ruam manna asiamani tin an reporta Mase hei hian omzia hanai talawa infrastructure poimo zongjong te chu hum himvek ania abik takin Ukrainian air defense system te hian Kyiv khopuile ache vel region pumpuya energy infrastructure te chu uluk taka an ven to wangin heng zinga pakhat ma hi ti chiat bel an nei talawa chu wangin President Vladimir Putin le a commander ten ruam manna an siam zongjong hi an hlo chamna lian taka achangta ni tin an report bok Russia hi Christian ram ania chutiang bok chuan Ukraine po hi Christian ram ani boka Christian tetana hun pui poimo tak mai chu kan maloka hian haom toa hemi hian Kremlin le Kyiv inkara in biak na thlen ngei se handu thu ramdang te chuan an soilhoma Mase Kremlin chuan thil phut anei angte Ukraine hian ati hlotlin sak ani lo chuan Kyiv ne na in biak na hi kalpui thei ani lo antia chutiang bok chuan Kyiv point Kremlin in beisaile thutluk na omsa neya in biak na min nei puya tum hi thula thulai lataka in biak na hi kalpuya ni lo chuan Kremlin nen hian eng in biak na ma kan nei theidon lawani ti in han soi ve boka hetianga thlen nu loka hian nimin ni lai ni tlai to tak maya khan Kremlin atangin thuchua an siam ta Christmas ceasefire haum don lawani ti in han puangzar tarup maya ti chuan Ukraine ramchunga in dona hian Christmas in omzia hanai don lo ti na ania Christmas chungpo hian Russia le Ukraine in dona hi cholsan ani don lawa Kremlin thuchua tanga alan dan hi chuan Christmas lo thleng tura wanga in ka haina thuthlung om tura mipui tam takle ram hrang hrang ten an beisaina chu beisaina lo thlon maya an siam ta in ka haina hi aum don lo ti Kremlin chuan chiang takin an puang lok ta ane kan chanchin thar lo thlir tu thren khaten Russia in drone manga strike anei na Iranian kutchuak Shahid drone hi Shahid nilawin mopech ani jok lo mo ti zo na kandong fawa hei hi thumun reng ania Iranian siam Shahid drone hi media hrang hrang ten an soidan ainang lo mai chau ania athanin Shahid drone tia an soilain thren khat chuan mopech tin an soi boka Mase drone pakhat soina ve ani
khovel ram sang le Mizoram ngai po Christmas mangtura Christmas lamin kanril ru awai ri mek lain Ukraine le Russia in karai ro chuan Christmas in homzia hanai tak don lo ni in ahriata kan chanchin thar kalta lama po khan analyst trend khattele war expert trend khatten ngai dan an soina kan ron report to khata khan Ukraine le Russia ta hi Christian ram ve han ni wangin Christmas la hi chuan in ka haina thuthlung hi an nei nge an rin thu an soi hlom ani kha mase Kremlin thu chuatranga halan dan hi chuan Ukraine hian Russia in aphut anga in biak na hi an pompuya in biak na an nei ni lo chuan Christmas awang hian Christmas ceasefire an ti mai Christmas awanga in ka haina thuthlung chu engma siam hani don lo ni in a hriat ta ani hemi chungchanga hian Kremlin thupung tu Dmitry Peskov chuan a soidanin he Christmas hi Ukraine Sipai ta chuan hunram changa la anral thum chi hrang te in bun heta frontline a kan sipai ta baitura in chek mukna tan man an tumni in kan hria Ukraine ram chung mun laili lama chuan Christmas celebration hi an mange in harin oma mase frontline a ero chuan sipai te raldo tura inbuatsaih le in tuai tharna tan he hun hi man an tum dona wangin Kremlin chuan Christmas awanga in ka haina hi siam lo turin thutluk na anei to ni tin ha soifia bok ane Al Jazeera chuan report anpek zeldanin Christmas lo thleng mai turawang hian heng Christian ram pahni indo mek ta hian tun thleng hi chuan thulom omlam pang malak na an nei lo ve a Ukrainian Armed Force ta hian Russian sipai te beilet le tur hian Kerch Bridge anti Crimea Peninsula tranga Russia ram in kalpo na leipoimo takmai amma an lo bom to kha airstrike manga nataka bom dar vek turin inbuatsaih na an kalpui mek ani tin han reporta hei hi Crimea le mainland Russia in kalpo na kong pui poimo tak mai le supply route poimo tak ani wangin Russia tan chuan thil hlaom tak ania mase Moscow sipai ta hian helai muna strike an nei tur hi an dang chat thailo ani chuan Kerch Lei hi bom chiat vek anianga engtika ma siam that le thailo turin in do chung jong chuan helei hi ti chiat ani reng to dona chu Moscow chuan ven him tumin air defense system chi hrang ta chu Kerch Lei chevela hian aron daluta ti chuan tun ma zonga mi puiten in ti hlimna ta na an man le tuipui kama chol hadam na ta na an man thin Crimea chevela tuipui kam zong ta chu in do na muala hei hian a chantir ta nei tin han reporta Crimea chevela Russian sipai ral thuam nena ronin choblu thi Ukrainian Armed Force ta chuan bituma an mangta an target thi tam tak ti chiat ani to ni tin han report boka heng air defense system Russian Crimea chevela aron choblu zong te hi anti chiat nuwa amang mai ni lo khan Crimea le Kerch Bridge anti hi Ukraine sipai ta hian an supply route zong ti to pa dang chat vek turin nasatakin han beyanga Kerch Lei hi abulatranga siam that le vek ngai tur khopin bom manga ti chiat vek tumin inbuatsaih na an kalpui mek ani tin han report bok ani ole khati zong kha tuntumatana chanchin thar kan buatsaih thaite nile photsala kan video lo thlir tu la subscribe lo zong ta khan lo subscribe vek turin kan som chewa ti chuan lo in enkol thraula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu donia